Seraphim Music Ministry Production noya tula music video kan sim meka alaming cho Samuel pe nga che ti hlani Bible la mua hanain now nei thailovin anu na harsat na tam tak tukin pathin ku manawange na chunga harsat na tuklai akhing puinun hana khana satakin abei laka ami rok cho harsat na hanain malsom na adonga pathinin malsom na naw apeka chukom chu mi mei ani no anaw pe khom chu zol nei ro pui tak Samuel lalpa na peka chu tulaya ni changthar nu le pa khom din la naw pang khom din la thalai khom din la sing na harsat na tam takai tu ka hing harsat na tam takai tu ka hin pathin he harsat na nei tu hai le minoi nung hai kuma enjoy moi num aro puji suklang num pathina nia chu ke nge comment ka hring na hin ka ton thrik ta harsat na tam takai tu ka hai hin pathin ku mai chong traya adon na mungai no ti hi adon na hi pathinin ami hong pekel chungai no ami ruk chu be sei le ni in be sei ne ka hlulem chung ne ka ro puilem pathin mi pe ka no mani ti chu hi lai na ashil fi ma chu ke khomin hi lan tokin mal som na ka donga chungang bokin clear to high le lo ngai thatu ding hai khomin mal som na donga pathin ro pui ji le amangai na in thok ji in sheet ngai theira ding ke di sakna ka hun lan chewa voizana zaku mo ma ka ha khom he Churchanpur Vakeria chongo ama mi sponsor ania chuchun hi music video mi sponsor tu hi ruthi bungpui hai o now Silia ani mi sponsor ania ani chunga khom kalom ma chun Vakeria hai chunga khom kalom lein kalom thu ka heshil ka hongshil ngal ni sin la tuta music video hi pathinin remati ni chun hungtlung ding pathin ni tarik ni som panga hin release ding in kanin boot saya mi pui hai lo thira malsom na hai lo donga nakitai ti ang khan pathinan thokin mangai na ro pui ji le athil mi thopek tum hai she thei ding in hi lai in malsom na dong ding in kadit sakna kan lan cheu ni rase